Ima još jedne epizode i sljedeće čekao sam. Imam puno jajeta. Znači... To je jedna mjesta. Znači, sad imamo brzo. Ja ću pokazati brzo igru. Eto, brzo. Idemo ispunjati achievements. Aha. Zookeeper. Have all ice world's creatures together. Dobro. Have a group of... Ne, boj 4 moskisti. Kaj je to moskisti? Moskisti. Da, mislim da je to onaj. Spremni. Kizla, Jim, Knizni, Robert, Fluzi, Frizi, Kizana Jones. Kizana Jones, znate. Ajde malo brzo. To mogu biti automatski. Automatski počinje raditi sada. Tip, 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 tip. Tu mi pada. Ide brže automatski. Dt, dt, dt. 3 zvijezde, 3 star. 3 stars together. Ne, šta bi se isto spremala? Mi ti plesi, tancaj, 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 tancaj. Drrrrrr. Isto nećemo ovaj plapsi kupiti. Plave bukovi. Evo ga, imamo plap, imamo ovoga. Ali nam pa... Sad nisam nam pali. Dva džima. Samo još jedan, trebamo još jedan džim. Samo ću još neke igre ovdje sa strane. Možda to će biti kao mini igre nekakve. Bude kao mini igre. Kizi mini igre, mini games. Ako mini igre na Mineplex-u, neću se Minecraft. Dobro, fantastična igram ja, ali neću snimati. Ako vi stvarno ćete želite, jako, možda ga zaigram koji puta. Ali u stvari ja se vraćam kad dobijem još jednoga, ne vraćam njega. Da, tako da se vidimo. I ljudi, evo nakon 15 minuta dobio sam nova. Dobio sam još jednu, jeste spremni? Da spojim. Da. Znači, ima još jedan nož. Da, to sam vam mislila reći. Da, možda vidite. I da, nakon ovoga to nakon svakog lapa. Daje.
Znam, dobijamo kao ove. Ove. Poklone. Čekam još jedan da mi dođe. Da. I idem gore. Sad ćemo još jednog ovoga. Gdje ćemo ovoga? Kako zove? I ja mislim da... još malo. Znači to je bio ogroman loot. I vratim se kad to... Čak njemu se sad plaće. Kad ja snimam. Da, idemo gore. Ako sam puno dobro. Ok, vidim Pokemon. 4 man. I da imamo je ponovno ovoga. Jeeeej. I mislim da sam do tu sam ja došla stalno do igraće i onda sam prekinula igrati. Bilo je previše. I to je to bilo to. Danas, znači, to je 70 minuta i to je bilo to. Sami smo... Čekali smo na mač, niča mace. Sam dobio jedno, šta će? Da ljudi, još 7 minutu i to je to. I ovo iza toga ide odmah. Mini igre ću snimati evo na ovoj raspored. Mini igre ću snimati isto. 5. Znači 5. Znači snimat ću od 5 do 1 do 10. Znači, zavisi kad igre nađem. Znači, njih random snimam. Već neka zabava. Tako da, još ću probat ću sljedeće bijede. Aj, to ću vam... Sad mi još samo jedan. Tako da vam to ću u onoj epizodi